Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Hello, adak manin Elsa. Ay, susapoy Paulo, anyakit ti anos mo. Sana tupulos nga mauma. Sana tumabad no kumay magpasyarkeng ka. Nga magnibaga nga, ipatpatig ka unay-unay. Sobra man ta anos mo, Paulo. Nasurukin nga duwa nga tawon nga agar-aram ka kanyak. No talaga ko mga kayat ka, hindi ko mapailaeng, nga inaklon ka. Sung batak to ba lang ni Elmer? Nata ko na? Adagan aram kanyak na nabak ng guwapo, di kutse. Isong ang tapno sumardeng kan Paolo. Sung batak ton. Aklunak ton di panagayat ni Elmer. Sumardeng kan to simat siguron nga mga aram kanyak. Nga danubyok. Apeng nga sanga siya. Nakadadunti, gastos mo. Adun dikit yung nagregalom nga prutas. Adun dikit yung nagregalom nga nateng. Adun dikit yung nagregalom nga itlog tinitib nga manok. Kan manok ka mismo. Kat saan ka ba't nga? Saan ka ba't nga daw-dawatin mo ni bagbaga kanya kayong kagaluan na kadagita? Tikat anos mo nga. Sige, nakaro din. Kada madamag mong tulayangin, nga talagang danubyo. Saan ngamin nga sikatikas, ngamin nakaskeng katikayat ko, Paulo. Nasakit man nga awatim deta, ngem rumpeng unay nga aklunem. Lepay nga rod ti abagak manen manunaming si mangpet dito'y balay kat nadaron ko datatang kininanang. Ang mumilat na nanak. Noon niya man ang tinapasamak. Tiket anos mo nga amin. Kaya ganahin mga bagbaga kang isardeng mon. Ngayam ko namat nga di ka mapukawan tinamnama. Ko namat nga kayat na kang tumatlang ni Elsa. Hana nga amin nagsapul ka di sa baling aram manak. Ilang Elsa di patpatig ko tatang. Nga detitig ka po na no apay nagagata kitalon iti bangkag. Nagtarakan ti dingwen. No apay nga gururnungak. Saan nga naikari? Kini Elsa di kita urnung mo. Kenti gagagat mo. Ti ananos mo. Kani kami no iwaras mo ti panagkitam. Apay awan ti kursunadam kadag iti papanam sa jalawag. Nga paggadgatangan ti feeds kanda dumapay ka sa pulam. Numapang kaagibang ko kadag iti paglakom iti produktom. Awan ti masirisirpat mo sa jay. Kaslaman ngamin may sa nga babae lang ti. At iti panunot mo. Po anak ko. Iwaras mo ti panagkitam. Di kan tumad ngamin na pumaspasyar. Dito kalatam ngamin barangay tayo. No saan nga dito barangay tayo. Gadjalawag. May sa lang nga lugar ti papanam. Api nga sa mo panasin tagpasyar iti kabang mga barangay. Anyat mo baka no ada sadyay ti agur-uray nga para ken ka. Awan ka din namin ti kaslam i-recommendan mo keng kuha na lakay. Aguri ka. Makit kita nagdetay ko talipapa iti kabang-ibang nga barangay. Kasi kamad lang nagkunan lakay nga hawang pasyar na. Kalod babae sa jay. At naman nga sila nasirpat ko nga i-recommender ko keng kama pa mo pasyaran. Amomom ni Dayan. Ako na mo. Nilang Elsa amomom. Okay. Padasam ti mapan na mapanagpasyari jay. Kabag ni nga barangay. Ada tali pa sa jay. Along ti highway. Nga nagbaitan ti sumrek. Nga mapan ti barangay tayo. Umay ti barangay tayo. Ken ti barangay. Ato ko jay. Kalsada. Nga nang baet, boundary, ti barangay tayo, ken ti barangay nga ada tilaod. Nga kanto pa masya dyan. Ket no, tong palam ti kunak, barbarin no masirpat mo na di bagbagak na dayan. Ha?
Dalayan ka maturugan barok. Tayong tunbigat. Ingkan tumasyarin ni Dayan. Iti talipapa nga pagigyanan na. Tinungpal ko ngorod ni tatang manong nemi kurong-kurong tilugan ko ng bisiklet at inaramat ko. Wen, sinapul ko dito nga talipapang ibagbaga ni tatang manong nemi aging ka nasarakak paglakon ti prutas. At nabakante nga awanti niya pwesto. Sadyay ka nagplasta. Aging ka nga kumit kita kanyak nga balasang o mis-isem. Manong, magang gumatang. Imaside ka. Si kanita yan? Apay, uwan siya. Ay, Dayan. Siyak ni Paulo. Injayak tidakulap ko manong nemi ket inawat na imisem. Na isang sangayan ni isem man. Imisem at man. Abi ka sapsapulan nak manong. Ang sapsapulot nga rin ti armak. Ti asawa. Paulo ko na mitay? Sikat na nakabaybayagan ng agar-aram kay ni Elsa? Ama mo ni Elsa. Ureg, ayan nito yung bangin nga barangay kita. Amuda nga nabayagan ko ng agar-aram. Tigat anos mo ngayon na. Nasuruksan nga duwa katawan. Huwag nga ron. So nga ron nga, Mike dito at barbaring ko nakno, makasara ka kiti sa baling armet. Kat maragsaka ko na tanam amuka na yan. Isartin ko nga araman ni Elsa. Gusto na dahil yan. At dan sa baling umay ko armen. Ito rabi. Sino? Sika. Mabaling ka di? Umay kanto pa siya rin. Inyang angaw kong imbaga manunemi. Ang angaw lang yung baga. At dapat lang mat ni Elsa iti puso. Kaslasang ko may bawing, tiriknak iti sa bali man. Ngayon bagak lang yung tikas jayit, at tikas takit padasak at talaga iti mangaram iti sa bali. Barbaringly, manong nemi. Kadeta nga ro tinapasamak manong nemi, nagawidak katimbagak kinitatang nga namamu ko ni Dayan. Gat mayat namamu mo. Siyempre, isod ante armam. Kaya, napimpitas kami ni Elsa. Tatang, napimpinas ni Elsa. Sa balit pintas ni Elsa, sa balit ni Dayan. Sa ni Elsa, rupa ti kwarta. Ni tatang, talaga met. Sapsapul ti baknang. Ni Dayan, na Emma, na sinpet. Iso nga, yung katuwa siya rin ito rabi, wanda lang. Pinagtupas siya rin ni Dayan ito rabi. Kasta nga rin tinapasamak manong nemi bisikleta manen tiya naglukana. Kanina makabato kak manong nemi tibalay da Elsa nagsarda nga. Nagsipod ta. At dakot siya nga na parking iti sango tibalay da. Aging ga nga si Mirpatak iti tawa iti salas da. Magitkitak ni Elsa manong. Kinadamay sa nga lalaki. Nga ti lalaki manong nemi ti makder ket na imatangak nga mismo ti panaginarakop dagiti duwa. Naginarakop da sada naglips to lips manong. Iti dahi nga na imatangak nga da nangarakop ken kainagek ni Elsa. Nagarik na akti sa iti kaon ka. Aping saan nga siyak ti makaarakop ken makaagek ken kuana. Tanasurukan nga doon nga tawin nga nagar-aramat ken kuana. Timrem nga jak napupuutan manong nemi dagiti luwak. Aping agsangitak. Aping agluwaak. Elsa, daytoy ti umuna ken maudi nga panagluwak gapuken ka. Saan gayang nga rombeng nga si katayatek. Nakon, gabutagur urayan ni Dayan kanyak. Ti babae anay kari apara kanyak.
Tingkay nangigahan papagayam ket sumagmanulay nga paset ti pagkasalitaan ni pagayam tayo nga Paulo iti Ilocos Norte. Nga da ito nga pagkasalitaan na ket iso ti maudi nga hintay pagpilyan para ti panakapili ti best letter of the second week iti bulan ti September. Iti programa ti nga lagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag nga mangmangiganyo alas 12:30 kinggan at alas 2 iti malem Lunes aging kan iti Sabado. Iti agtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babaen kini Reynaldo Rey Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Nga pangambakan nyo kada kita kakadakkel nga premyo. Tamalaksid ti weekly and monthly prizes. Daguro oras nga dakkel nga prizes, grand prizes. Grand winner. Umawat iti 50,000, 50,000 pesos. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ken may sa nga special award nga umawat iti 5,000 pesos. Uy, no agbibuya ka dito page ni Paring Ray. Iti live tayo itakit page ni Paring Ray dito, Ray Fiesta Sentenciador Award. Paki-share dito yung video, paki-like, ken ag-follow kayo kuma kanato yung page. Ket no mai-upload to dito yung video, iti YouTube channel di Paring Ray nga, Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, YouTube channel, paki-share, paki-like, ken ag-subscribe kayo kuma. Mabaling ka di? Di manong yung enemy natin, Nemi Ruiz, iti lagit tinapalabas, dito yung Rey Fiesta Sentenciador Award page, ken Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award YouTube channel. Di ba kabuybuyan nyo ka na gito? Daily nga teaser, nagitay weekly winners, nangaroon na ka nagitay grand finalist tayo. Kada ito nga bulan ti September, orayan tayo ti panakapilit ti 9th grand finalist. Kalpasan ti 9, 10, 11. Gapota 11 aming nga grand finalist nga agsasalip amang gunud kadigiti grand prizes gagayem kamsat. Okay ba? Okay. Sabi ko ba, surat kayo man. O kayo mga bak, agsurat kayo. Kasi ano, i-computer niyo kanda nagiti success story sa isa niti email address nga nemiruiz@yahoo.com. Nasaan nyo kaya? Kaya awan ti writer nga mang-interview ka na kayo, siya akong ti mang-interview. Dito nga page, Rey Fiesta Sentenciador Award page. Dito yung kaya nag-message, Sir, kahit ko nagpa-interview para iti lagip tinapalabas ko na yun. Una dyan saan, kaya page ko nga dirman ng name. Okay ba? Okay ko na yun. Hindi naman kablawan, di kita'y ang kanayon nga agbuybuya, ag-replay, kada agbuybuya ti live, kaya set nga agla-like, kaya nag-share. Thank you very much kada kayo. As kuwakin ni Alex Ramos Pagirigan, iti Honolulu, Hawaii, sabatan ni Lawrence Domingo, iti Ciudad Real, iti Spain, ni Romeo Dumayas, iti Honolulu, Hawaii, Imelda Sacramento, iti Athens, Grace, and Rose Guzman, iti Singapore, ni Alan Cortez, iti Kawayan, Isabela, Josephine Estango, Susan Rakipo, Noralyn Perdido Tamala, iti Bahrain, ni Pe Ragucos Bacani, iti Manila, sabatan ni Stacy Silvestre, iti Lawag City, Tina Paharit, iti Montreal, Quebec, Canada. Sabatan ni Soledad Calpito, ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. iti Hawaii, ni Bobby Palada, ni Emma Hakub. Emma Hakub iti Rizal Nueva Ecija, ni Michelle Salvador, ni Gaylord Andres iti Lawag City, ni Abalayan Narding Gawiran iti Lawag City, may sabat karig iti grand finalist isuna, ni Tessie Serrano iti Macau, China, Elsie Marcos iti Canada, Remedios Aguilar iti Washington State, sabat ni Rosita Ibusca iti Canada. Okay, padanan dak papagay madamdama iti dear manong naming a program tayo. Itang Sabado papagayan padanan dak. Aking gati sabali pa yung video ng itay pagkakaduan. Thank you for watching.